March ni som ni pali International News and Politics kan ngai thlale anga Pakistan in Iran war atwar zo talo inrem na siam tumin ma alamek Iran hruaitu te zinga US ta na thok thai turan omem tunge ti te kan ngai thlau donani US Iran war hi a Indo ate a in Asian ramten kan tuara hei hian in pengton vek kan ni zia ati chianga thenom te van duaina poiti lem lo po ni ila engtine motak chuan a chezong in min hong ve thai ti kan riat a thome Mars ni som ni pathum khan Pakistan chuan Republic Day aloma ma se kumdang angin program an siam thei talo Mizoram sarkar ang dewin austerity measure sumin ren chemna an kalpui ve renga ma se Mizoram sarkar ne na andang lamna chu anram ni poimo ber Republic Day po huau lam thil pare le so zong nolin hunser poimo chia an mang thaya Mizoram sarkar ero chuan austerity measure kalpui reng chungin nitlatur thlir liam nan ringot nuai tam tak an sengam thunga in anglo tak ani Pakistan chuan Middle East buaina hi atuar viawa Mizoram sarkar masa ti ang boka Indo mapwa sumpuk tur zong renga bokwa ka kal pheu kha ani ve a Iran war hi chu atuar ber te zinga mi ani March ni som ni pani pathian ni khan Pakistan high level meeting Prime Minister Shehbaz Sharif hawanai chuan luxury car le khol dang te man high octane oil liter khat chu Pakistan poisa chengza atangin chengza thuma atisanga hei hian Pakistan sarkar chu thlakata Pakistan rupee cheng billion kwalai ahum tir don ani Pakistan sarkar chuan March ni rukhan petrol le diesel man po alo ti sang to a petrol liter khat man chu Pakistan rupee zathum som ni pakhat point som pasari ni in diesel chu Pakistan rupee zathum som thum panga point som riat paruk ani Pakistan a hian diesel a in petrol man atlom zok vetlat US Iran wara Pakistan hi telve don ta se US atan wangle Iran a huat wang po ni lovin Pakistan Saudi Arabia defense spec wangin Iran ado angai dona amaro chu Indona po sevak ai chuan Pakistan tan Indona ti top thwai apoimo taber Pakistan hi Afghanistan nen an boy ve renga nataka Indo ero an nilova ma se boruak aral muang lo hle Mars ni som pariat tangkhan Saudi Arabia Qatar Turkey China le Russia hmalakna zara military operation an chol ria in remna aumlova Muslim nipui it wanga chol mai anni thil in person ve deu pakhat chu Noruz kumthar thucha akhan Iran Supreme Leader Mostaba Khamenei chuan Afghanistan le Pakistan chu unaw anni a until ti ennona remna kong anta pangai ni hemi konga hian pui ka in huam ti in aziaka ma se Iran po hian Muslim ramte abom ve reng boka hanin sermon theivak po anni bik lo Pakistan hian Afghanistan ado ve renga chuti line US le Iran kara remna om thainan Islamabad ngeya rampani palaite anin biak thainan ma alavea thilmak pakhat chu Pakistan Army Chief Asim Munir chuan pathian ni khan US President Donald Trump abia a nimin thotan ni khan Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif chuan Iranian President Masoud Pezeshkian abe ve thung Pakistan sarkar chuan ngortakin ma ala a Trump admin Middle East palai Witkoff le Jared Kushner aberenga Iran lamhi President Masoud Pezeshkian andor bera Donald Trump chuan Iranin inbiak andu ti in asoi thina anu loka Iran lamin dot ani antile thin boka ani nataka chuan ram then khatin anthiam angin inbiak na boruak siaman tuma mania kan soyang khan mediator thiam tak US le Iran achak zok aro pui zok hero anga chwa ve thei te chawin palai na an thok thayang kan ti kha Pakistan hi US partner ramzinga US military base omlo na omchun ani a Iran point alazwa ri Pakistan hian nuclear nei lota se Iranin azwa rengengem ti ero soyahar
Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US le Iran kara inrinton na omto lova Middle East boina hian inbiak na kharvek anito amaro chu ramthen khat Turkey Egypt le Pakistan te ro chuan remna palai na anthok mek ati Donald Trump chuan March ni som ni pathum ni min khan US le Iran in inbiak na thatak an naya inbiak na akal chhoje lang ti in asoya Pakistan hmalakna hi Donald Trump soichan ani mel Ismail Bagay spokesperson for Iran Ministry of Foreign Affairs chuan Iran thian tha te atangin inbiak na lam hoi message thu Iranin adon thu apuang ve bok Pakistan official then khat chuan Islamabad ta US Iran palai te inbiak na aom an bai sei thu an soya thu chiang ero alani lo anti White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan rin thu le boruwa ka thu vor darte thu chiang anga ngai tur ani lo ati a thu chiang aum huna White House in apuangang ati Pakistan hi Muslim ramzinga nuclear ral thom nei omchun ani a claim in hanin to del sela chuan avok lal len tur hi ania ar theive ema Muslim ram dangten anja zo lo fawani Trump admin voini na hian Trump ti lungoyan tuma Nobel Peace Prize dong turin Pakistan chuan Trump an thlop nge kha US Iran kara remna palai na thokjinga beisei omber chu Pakistan hi aniria ma se Saudi Arabia ram veng him turin Pakistan sipaite anlo omve taboka Iran hian Pakistan Peace Mission hi athlop thadu angem ti ero soithei anilo Iran hruaitu zinga US tano thoktur tunge US le Israelin Iran anbei chanchu kan theveka chan sang om thaya US le Israel thildu Iranin ati puitlin sak thainan thil pakhat aom nge ngai aoma chu Iran ram hi US lamtang tu emaberin ashwai angai ni Venezuela po US thawhpui du tu Delcy Rodriguez a president atangin buaina are ngal mak mai United States chuan Iran ram chung politics athun thainan thawhpui tur azong renga Iran lal tuna US mek Reza Pahlavi ero Iran ponom animiawa tin Iran ramasailian ani lo shimshima Iran mipui pom thei tur ani mel lo tu emo Iran hruaitu nilai chinchang resa US in amamo Politico in a report danin Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chu White House in athli thlai mek ani ome Trump chuan Indo na atop thwai thainan in biakna tha ati a in biakna hian Iranin US thuron anga president anro atani chuan Indo na atop thai US official then khat chuan kumsomruk palimi Mohammad Bagher Ghalibaf hi anmit fukna ber ani thu an soito a ma se White House chuan thutlukna anla siam mai theilova midangpo anlamel kwal mekani official pakhat soidanin Iran speaker hi athaber ria amaro chu belchian fiana apal tlangangaya man mo taka kalpui thai anilo ati nimin khan Iran speaker hian US nen in biakna aomlo ati a amaro chu aruk chuan engemo aom ani mela sarkar in thlak ma hmalakna lo puan zarngot thu aomlova thudik hriat a harri ani White House official pakhat chuan ti hian asoya tuna hian Iran official zinga tunge ding chuak thayang tunge ding chuak du tunge US thawhpui thei tur ti kan en meka tu emo anron langanga chuta chuan en chinna chak takin kan kalpuyang Iran sarkar thlak danglam du mi anni chuan anni chu kan khai chuakang ati Mohammad Bagher Ghalibaf chu tunge ani soitoangin Iran Parliament Speaker nilayani a Iran ram in rel bol dan le mipui rilru politician te hoi her hechiang ber turangai ani kumsom pakwa ni atanga Iran military lozom to ani a hwai sen na le tonthriat lamchu sipai bang intifing tok te ang boka soitur nga ani arin om Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC a kumni chungin commander ani thaya kumsang khat jakwa somkwa pariata pheichuan Aerospace Force Commander ani tader mai hemin hu hian Ayatollah Ali Khamenei Khan National Police Chief atan arwat lebok Ghalibaf hi University zirchuak ani baka certified pilot ani boka
kumsang ni panga khan Iran presidential election achu vea atling zo lo chumi hnuwa teran mayor na kumsang ni som pathum thleng achel kumsang ni som pathum sang ni som ni palia te khan president achu vele boka ma se candidate dang athlop ta zoka kumsang ni som ni atang khan ali lari zani march ni som pasaria thita kha thlakin speaker ani a voin thlengin alani US thawhpui thayani chuan anuna zuwa ani photanga Iran ramalal ber ani dona chuti rualin Islamic sakhorui chiltelaka ahimtel angai bokang